أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude bajjo seniɗo ɗum ronkata on duwano ɓurnaɗo tagefango sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓe gure makko ne fof e sahabaɓe makko ɓe kala wonɗo lawol maɓɓe musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗen en fo meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna amin 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 ya rabbal alamin. haray inchallahu hande en yewtay ɗo fii ko suti kon en yewtay ɗo fii ko fewndi kon haray inchallahu si muuyowo o muuyi haray juma arowo ɗo ko iidi iidi on ɗum iidi donking yonnon yewten seeɗa e neediji ko honno goɗɗo haani heblalarade iidi on ko adi kon tam torike subhanahu wa ta'ala nawnuɓen fo yo Allah on sellimɓe haray toujours no wolinon enen hanki haray musidɗo meɗen bandirawo meɗen hino nawni inchallahu moƴƴa inchallahu maketeɗo mariyama ba ɗen tori Allah yo Allah on dikkinmo no yawiri no newori wondude kala nawnuɓe julɓe fop haray bandirawo meɗen kan no tori en du'a haray inchallahu himo nangodiri e laamu ngu en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jonnitumo gonga makko on ya rabbal alamin. haray inchallahu ko yewteten ɗo hande ko fi iidi on ñawore iidi tawo iidi sumaye ma iidi donkin haray ko sunna tentinaɗo sunna muakkada hino wayi wastay hara koko waɗɗi Allah subhanahu wa ta'ala on o yamiri en juulo iidi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi ɓe yamiri en haray ɓe juuli iidi kadi Allah inni ka qur'an makko fa salli li rabbika wanhar juulan juumima boroɗa ma ɗum haray layyoɗa haray iidi on kadi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe juuli iidi on kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓen fopp kadi ɓe yaltini kadi yimɓe ɓen fopp pay koye sonnaɓe ɓen fopp kadi ɓe yehi ka juuloyte ton haray juulugol ko iidi ko min mashairi l'islam ko jeeya e mandeji l'islam Allah non no inni wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub kala mawnindo ɗi fiyakuji diina mandeji haray ɗum no tawa e ko wiyete kon kulol Allah haray nden ñande yaltugol hay sonnaju so tawi himo fiilade ma haray himo jibini kono wawa yaltugol ɓorno ha moƴƴa o yaha ka juuloyte ton hay si tawi o iidata hay so tawi o juuloyta tentini noon si tawi ka juulete ton haranaka nder juulirde ɗulle hay so tawi ka nder juulirde ɓay eɗen ka alhamdulillah kaka juulirda jona juulede haray hino sella haray ka ɓe yaha haray nde ɓe yalta kadi ɓe yaha hara hiɓe looti ha moƴƴi e yiya joni nediji ɗin hara hiɓe habbirorde leere juulugol iidi on ko leera hombo hana juulede ko jogande maka nange ngen fuɗi on tigi ɓeyda ɗon embere gaawal ko wiyete gaawal joni no jetten fino famiren embere 15 minutes un quart d'heure ma ɗum une demi-heure ko ɗum woni 30 minutes on tigi watta e hoore kala puɗal nange ngen fuɗi ɗon haray hino juule ɗon ila zawal ha takko fana ma ɓaawo fana iidi no sella haray ka juule haray kadi juulugol ngol iidi on kadi haray no mi innirno si nange ngen fuɗi nge fuɗa e hoore galaɗi cheytane ko accugol ha nge dirta seeɗa dirtugol ngol 15 minutes si fawike ɗon 30 minutes si fawike ɗon 45 minutes leere goto a partir de ɗon haray leere juulugol iidi ngol haray yoni iidiji ɗin koɗi ɗiɗi si tawi ko iidi suumaye haray ko honɗum watten ko yen nennu ha weeta moƴƴa ha ñalla fii yo yimɓe ɓen fof wawa ittugol muudo muɗum on ɓay hiɗen andi mo ittari muudo ha o juuloyi iidi haray wona muudo ɗiɗaɓum ɗon kadi permeten jama on kadi haray fiyoɓe wawu taƴugol ko holli suumaye lanni so tawi ko iidi suumaye mi fillito iidi suumaye koyo ñalline amma iidi donkin haray koyo dawne ko fi on ɗum dawnante haray no tawa e sunna horugol ngol ha juuloya iidi go'o ɗiɗi ɓum ɗon kadi koyen dawnu iidi on jama on juula law fiyoɓe yewɓe itta layyaji maɓɓe ɗin si ɓe itti layyaji maɓɓe ɗin kadi haray hino hani on tigi taƴira haray ɓernde dammol makko layya kol o ittikol kol o layyikol si tawi o layyike si tawi noon haray o layyaki haray sunna on yo jogito bimana wata o ittu kooƴe ha tuma nde o arti ka iidi ɗum ɗo no tawa
haray e sunnaji ɗi Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno ko ɓe waɗayno kadi. Jonno si tawi ɗum ɗon feƴƴi ma yanbaghi laha min adabin, neediji ko hanuɗen waɗugol kon fii ñalande iidi. Go'o ko al-ghuslu, ko lootagol longal. Lootora taw fuuti e sabunde taw ha laaɓa pos, gorko e suddiɗo fof paykun e mawɗo. Si ɗum ɗon gayni fiɓa anniye miɗo lootade longal, hara inchallahu fi juuloygol iidi suumaye ma iidi donki. Ɗo woni go'o. Ɗiɗi ɓum ɗon attatayyubu ko urnitagol. Wonande enen worɓe ɓen waɗa deodorant, waɗa parfum ɓurɗo e urude, urnito ha moƴƴa, wujo nebban ha tigi tigi o loppo pat. Ɗum ɗo no sellanayi enen worɓe ɓen. Amma sonna ɓen ɓe wawi wujade kon harana ko ukkoto si ɓe yalti ga yaasi. Amma deodorant on ɗum ɗon ella ala e muɗum fiwata barngol lakkere nden sonjo julɓe Allah ɓen ka julirde. No tawa e neediji ɗin kadi wa lubsul jamil wa lubsul jadidi min athiyab, ɓornagol labaɗi e ɓornagol kesi si tawi hino woodi. Si tawi hino woodi ɓorno kesi hara ko labaɗi, si tawi ala ɓorno laaɓuɗi pos pasaɗi ha ɓoori. Ɗo non haray hiɗe waɗa ɗo entre parenthèse, hara yon tigi eto ɓeygure nden ɓe heɓa coñci julde. Si heɓino ka suumaye awa, sina ɗum hara yo heɓo ka donkin ɗo. Pay koy ɓe holta, sonnaɓe ɓen kadi ɓe holta. Si tawi ko sonnajo goto kadi o holta ma ɓe heɓa coggu muɗum hay so tawi ko ɓe ɓeyditoy. An kadi nden ñande gollowo fof gollowo yo eto nden ñande o organise o hara wawa e ruƴƴoygol ɗum haray o mawni ni mandeji diina ɗin. Haray ko ɗum ɗo woni sunna aranno on mi filito lootagol ngol looto longal, urnito kadi ha moƴƴa, ɓurno coñci labaɗi hara ko kesi kadi so tawi hino woodi. Haray fayɓe ɓen kadi ɓe fop maɓɓe ɓe naɓore, ɓe sendite, nenejo yaada e woɓɓe, babajo wooda e woɓɓe, ma kala wawa ɗo yadde e maɓɓe kala ka lorta. En tout cas ko en etto ha kamɓe kadi ɓe yaha ka juulete ton. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ni ɓe gerdayno, hiɓe jogino burda boɗejo ko on ɓe ɓornotono ñande iidi. Haray needi ɗiɗa ɓerni ñande julde ko al aklu qabla al khuruji ila salati iidi al fitr, ko ñamugol ngol ko adi juuloygol iidi donkin, e ñamugol ngol e layyawol ngol ba'da salati fi iidi al adha, ko mi woli nanen kon. Bi mana joni ka iidi al adha ko en accu ha arten si ñamen, layyoɗen ha gaynen, après non taƴiren ɗum ɗon. Ko ni Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɓe gerdayno. Haray ɗen toro jama on fo jeeja li wajhillah, kala mo tawayɗo hino mari feere, foti ko paykum helli faakum, foti ko sonnajo hiɗa mari feere eto itta layya. Si Allah arsikima 150 €, 200 €, ma $200, kala ka nabirɗa heɓa e dammol fiya ittane layya. Si tawi an sonnajo on, enen wonɓe Occident sonnaɓe ɓurɓe ɗudde ɓen haray hino gollude, modi maɓɓe no yadaniɓe he gollude, ɓe marani hoore maɓɓe mbuuɗi. Haray ɓen ɗon waɗɗike ɓe hande kadi ittugol. Enen sukaɓe ngay wata woɓɓe innu ko simi hajjoyi mi itta layya. No, hajju e layya yowodira. Ɗiɗi kadi wata goɗɗo innu mi faalaka fuɗɗagol ɓay mi wawata kontingol. Sa itti layya hikka ko arata heɓari, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah fawari wonki si wona yirutaga maki. Amara Allah nangitirtama. Kono amma kala marɗo ko itta layya, o sali ittugol o layya, haray Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam toganimo ka julɓe ɓen fottata to ñalande iidi. Joni noon haray a narɗo si tawi Nelaaɗo toganayi goɗɗo yawgol fottoya ka julɓe ɓen fottata ton e ñalande welo hara ɗum ko moƴƴere wonandema, sabu ko ittata 100 €, 150 €. Si wawari newade hirsugol ka wonɗen ga Occident ga, haray ƴettu naɓaɗi ka meɗen ka Fulawa, baraji ɗin ɗi wonay toon double ma triple. Go'o on taw ɓe weltoray ɗum, haray kamɓe ɓe heɓi tew, a itti layya, a itti sadaka, a weltini kadi musidal ma. Ɗi baraji ɗo fop haray ko ɗum ɓuuri e laɓede, ɓuuri a yahuɗo jonnaɗo nokkelgo ɓen naɓe hirsay kono a hetti dammol ko ɓawo balɗe ɗiɗi balɗe tati. Ko ɓuuri moƴƴude kon fof si newike ko ya hirsan hoore ma layya ma. Kono noon hino sella ka eggine si tawi ganto haray hino woodi. Needi tataɓiri nin fi iidi ko honno hande wadde ko at-takbir min laylatil eid, ko habbirali ɗin. Habbirali ɗin ɗo si tawi ka iidi suumaye, haray ko en fuɗɗo ilandema ka salminden ɗon geeƴe ɗen fuɗɗoto ɗen habbirgol ngol ɗon haray ha imam on yalta ka juulugol iidi o. Amma si tawi ka iidi donkin ɗo ko jogandema ka salminɗen geeƴe ɗon jemma ɗon ko ɗon habbirten ha balɗe iidi ɗen nayi non ɗe feƴƴa. Ɗum ko ñande iidi
bimbi iidi bimbiti iidi e bimbititi iidi ayyamu tashrik ɗeɗo fof kala waqtu haray ko yen habbir takbirata jiɗi takbirata ji ɗon no habbinirte noon hino ɗuuɗi kono haray ɓurɗo lollude on ka ɓura fottere ɗon ko wi'ugol allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd oɗo kala ko ɓeytoyto koye hoore oɗo karamo koɓe no fotti e makko na noon innugol ko be fotina allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd ɗum ɗo on tigi fillinno ton haray noon hiɗen wadde piihoye buyno ton haray na noon sunna o weeri haray yo gooto ƴettu o habbira fof jokka tabitari ka sunna ko ɓuri e sellude kon komo ɓe yo habbiran hoore muɗum on noon ɓuri e sellude wonde noon ko waɗante ka juulirdaji haray ko ɓay woɓɓe hay sinati ka juulirde haray hino wowlude jon noon sallijo ma imam on ƴetta o habbira jamma on fof heɓa ko hilno hande kadi hara ɓe nangari wowlugol ka nder juulirde ha ɓe windane bakkato amma si tawi hiɗe wawi maitrise gol hara joni mo ɓe woday habbiray ɗum noon haray ko ɗum ɗo woni al ahsan wal afdal hawnaki noon no gasa goɗɗo inna saudi noon haray makka ka suudu kaaba haray goto habbiray fof jokka haray sa revient la même chose haray toujours ko fi maitrise gol jama on haray fi yo deƴƴu ton kadi wonde ko ɓe waɗata ko ha jama on anda habbiralin ɓe deƴƴita hande kadi kono sunna on ko ɗum ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe waɗari fof jokki haray ka nelaɗo sallah alih sallam ɓe yamirari sahabajo o yo waɗu fof haray iwtira ɓawo ko ɗum ɗo ɗiɗo noon haray hiɗi jokkodira ha on di yahaka juuloygol ha imam on ƴawa ha ɗe balɗe nayi ɗo fof feƴƴa ko ɗum ɗo allah subahana taala yewti en ka deftere makko waskurullaha fi ayamin ma'dudatin jante inde allah e ñalɗi limaɗi kontaɗi haray ko ɗum ɗo allah yewti o inni kadi nokko wa zakara sma rabbihi fa salla o janti inde joomi makko o juuloy nde ɗa yaha ka iidi haray ko ɗa jantorade inde allah allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd ko ɗum ɗo hande wadde haray inchallah allah yinni kadi wali tukabbirullaha ala ma hadakum ko fi yo mawnin allah e dow ko ko fewne e muɗum ɗo fi o ittugo layya andite ko sunna annabaɓen abul anbiya annabi ibrahima alayhi salam e kala annabaɓe arɓe ɓawo makko ɓen fop ɓeɗo ɓe waɗino layya ha hewtinelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ni dina yaɓiri nin fi ka iɗi ɗo alkhuruju ila almusalla min tariqin warrujuu min ukhra li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam kana yukhalifu tariq jabiri fillike wonde manelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si ɓe yaltude ɓe yahayno juuloygol iidi haray hiɓe lundotono laawol ngol bi mana laawol ngol yaaruɗangol hara artirarigol ngol artirɗangol hara hinagol yaarunoɗa ɗum ɗon kan no tawa e neediji ɗin si wawi newade kono noon ɓay haray hina ñande be ko laabi ɗiɗi e nder hitande yo on tigi wakkilo foti ko oto yarata foti ko moto yarata foti ko welo foti ko a seppowo eto nden ñande lundoɗa laawol ngol hara yarari e laawol gotol fiya heɓu ɗi baraji ɗo fiya ñenti kadi sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jowi on attahniyatu bi qawli lmuslim li akhihi taqabbala llahu minna wa minkum haray jowi on kadi e nediji ɗin kadi ko nde en hiwrodirten hakkudeji moɗen julɗo wiyana julɗo musidɗo makko yo allah jaɓan men jaɓana on ɗum ɗo haray sahabaɓe ko ɗum ɗo ɓe wi'endirayno hakkudeji maɓɓe amma noon nafsu bindi innuɗi ko be ɗum ɗo tum wowle haray ɗum ɗon tabitari kamɓe ko ɗiɗo ɓe suɓino mawɓe meɗen kadi yo allah yaafoɓe inchallah ɓe suɓani en kadi ko ɓuri e moƴƴude e ko ɓuri e labeede ɓe maka honno allah tawni en hikka yo tawni en ko feewi so tawnari en kadi haray yo yaafoye so ƴettitay ɗum ɗo ko du'a labaɗo no allah tawni en hikka machallah yo allah tawni en kadi ko arata so tawnari en yo yaafoye so ƴettitay ɗum ɗo du'a ɓurata oɗo ko bimana allah wurnu en fodde no moƴƴani en yo allah ƴette ñanta ko mayde woni ko moƴƴani en enen kadi na innugol be wowla tun ka arabu wowlu ɗum ɗo allah tawni en hikka yo tawni en ko feewi so tawnari en yo yaafoye an kadi wolanamo ɗum ɗo sa inni kadi noon taqabbalallahu minna wa minkum yo allahu en jaɓan men jaɓana on haray kadi ɗum ɗon kadi ella ala wo e muɗum haray a jokki ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaba ɓen kadi waɗidirayno hakkudeji maɓɓe
jeego on adamul haraju fi tawassu'i fil akli washurbi wallahwi almubah. haray kadi ko hikkiɗo jeega ɓunkun ko yanyangol ɓeygure nden kadi ka nyameteji ɗi nden nyande ɗi ɗuuɗa façon ji ɗin ka hoore tabal fayɓe ɓen e sonnaɓe mo be wawa heɓude nyamete welayɗo ɗum nden nyande haray Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko yanyam ɓeygure nden wo ko fi honɗum non wo nyalande iidi ko nyalande nyamugol e yarugol e jantagol inde Allah e kala fijo daruji dagiɗi. iidi ko nyamugol yara janto inde Allah fija kala none fiji ndaru hara ko fiji ndaru dagindu hara wona harmundu hara wona réserve gol ɗo boîte na yahugol jillodira ukkodira e place ji to worɓe rewɓe ukkodira hara fu no ɓorti hara hina ɗum non. amma kala fijo ndaru tawata hindu dagi hara ɗum ɗo hino dagi inchallahu ella wo ala e muɗum. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray ɓe maaki inna li kulli qawmin ida fa hadha iduna. yimɓe fu no mari nyalaɗe ɗe ɓe weltoto, enen kay ko nyalande iidi donkin e iidi suumaye hande en weltade ɗum ko juldeje meɗen. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam arno Madina ɓe tawi alyahudaɓe ɓen hiɓe feeta e nyalaɗe on se Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki Allah lontinani on onon julɓe ɓen ko ɓuri moƴƴude ɓeɗo ko ɓe feetayno e muɗum kon. Allah waɗani on iidi suumaye, waɗani on kadi iidi haray donkin. haray enen kadi ko en feetu e ɗeɗo fijen e ɗeɗo waɗen barbecue fijen ballon waɗen sport haray joɗɗe yewten hara nden nyande naynugol ko be mogodira to waajodira nden nyande haray foto ɗen waajungu foto ɗen nden nyande jangugol. Daare mawɓe meɗen ɓe yo Allah yaafoɓe seede hiɓe famuno ɗe hadiseji ko ɗo fayɓe ɓen fof ɓe ineno ɓe gurtiniɓe ko wiyete ko gurtugol ko jonnugol ɓe vacance jonna ɓe congé. woɓɓen to ɓe jonna eno yontere woɓɓen to ha lewru hara ɓe fayɓe fof no fowti ko ɗum fayɓe wawata andirgol événement mawɗo tigi tigi on ari ko tawata kon men jangari par ce que si ɓe inni hande jangatake haray hunde mawnu nde waɗi ko tawata kon on jangata haray nden nyande. ɗum noon enen kadi koyen andi nu fayɓe ɓen si waɗa masalan ɗo joni iidi on ɗo ko juma ɗo hara fayɓen ɓe fowto hawrodiri kadi ko weekend samedi e dimanche ɓe fowto nden nyande hay so tawi ko ɗen balle ɗon ɗiɗi tigi hara goto innare ɓe janguɗo hara ko ɓe wonu libre nden nyande ɓe fija hara na gordo garda ɓayde andi alhamdulillah ko fijudaruji dagiɗi woni ko ɓe fijata alhamdulillah hara ɗin ɗon goɗɗo ɓittinari ɓe. dalil meɗen e fijudaruji ɗin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu o nyande go wari o tawi jiwoy hino yima ka suudu Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam on sawi ɓe ñaaɗi ɓe inni e ko mismar c'est-à-dire ko tambirro e tambinji sheytane ka suudu Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ñaaɗi on sawi Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeni ko ayyo Abubakar inna li kulli qawmin ida yimɓe fuu no mari iidire wa inna li yawma idana nde hande ɗo ñalando enen gay ko iidi meɗen haray tertoɓe kamɓe kadi haray ɓe fija. haray so tawi ɗum ɗon feƴƴi ko honno iidi nin juulirte iidi no juulirte haray ko darɗe ɗiɗi woni iidi ko adi kon taw iidi ruƴƴantake na ado iidi on na ɓaawo iidi on iidi ruƴƴantake ɗiɗi iidi noddinantake iidi darnantake. amma noon si tawi ka juulirde wona e juulede ɗen darɗe ɗiɗi sa naatiɗe juulata ɗon na iidi on ruƴƴanda ko ɗen ɗo wiyete tahiyatul masjid hiwragol juulirde nden a juula e ɗiɗi si jooloɗa. ɓayni Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki iza dakhala ahadakumul masjid si goɗɗo e mon naati e juulirde fala yajlis wata o jooɗo dey hatta yusalliya rakatayni ha o juula darɗe ɗiɗi. jon noon enen Europe ga ma Amérique to juula e ɓen fof e nder juulirde haray sa naati a juula e darɗe ɗiɗi ɗen ɗon ko tahiyatan lil masjid haray na sunna qabliya lil iidi sunna baadiya kadi ala na enen ka fulawaji haray ɓe waɗi ngeru haray ɓeyna ɗon ko ngeru iidi ngun ɗum non ko toon juuloyte ko ɗum woni sunna o. mi fillito iidi ruƴƴantake na ado na ɓaawo iidi on. ɗiɗi haray iidi noddinantake iidi kadi darnantake. haray ko honno juulirte si imamu on ari darni ara nder nden so habbiri o inni Allahu akbar o habbira e kabbirali jeeɗiɗi Allahu akbar ara noon ko honno woni takbiratul ihram o watta ɗon kadi ɗi jeego o janga fatiha on ha o gayna o watta ɗon suratul a'la sabbi hisma rabbikal a'la. so immoyke kadi o waɗa kabbirali jeego ka ara nun ko jeeɗɗi o wanno ka ɗiɗaɓum o waɗa jeego o janga fatiha on ha o gayna o watta ɗon kadi suratu ghashiya hal ataka hadisul ghashiya. so jangi simoje go ma ayeje go harna ɗen ɗon ella wo ala e muɗum. si o salmini o ƴawa ka hutuba o hutubana ɓe hutuba daɓɓo hara na juutingol ha fiyo jama o hetto yaha fi ittoygol layyaji maɓɓe ɗin.
ndo ko sifa seeɗa haray ko honno woni ko iidi on woni ko juulirte. Nde noon so habbiri ɓawo ɓen kadi fop ɗon haray ɓe jokka imam on wondugol e townugol takbiraji ɗin kadi. Haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi honno e tawa kadi nediji ɗin ko ka hutba imam on ɗon, si tawi hara joni ko iidi suumaye ko yo lerɗimɓe wondema suumaye yehi, haray jeynoɗo lewru suumaye ɗum ko on kadi jeeyi lebbi luttuɗɗin naafi wondema suumaye yehi hande kadi, haray hande kadi koye accire ni rewgol Allah ngol. Si tawi kaka iidi donkin ɗo ko yo lerɗimɓe fi ittoygo layyaji ɗin o yeetoɓe kadi ko honɗum woni moƴƴere haray mo itti haray layya. Si tawi noon haray o gayni hande kadi honno so gayni hutba makko hande kadi haray ko hikkoto ɗon ko hiwrodirgol ngol ko wolnoɗen ko nanen innugol Allah tawni en hikka yo tawni en ko feewi, so tawnari en yo yaafo en. Amma noon si tawi goɗɗo Allah hoddiri o ari o tawi iidi on haray salminama, o ara o tawa ɓe seymama on salmini few, haray kanko kay ko waɗɗimo juulgol hande kadi ko darɗe 4 o liye darɗe 2 kanko o waɗa e darɗe 4 wano juulirta noon fana. Amma noon si tawi o ari ko ɓuri e fanɗude o tawi imamu on salminari, hay si tawi o tawɓe ka tayya sakkitoro kan hara ka tayya sakkitoro o tawi ɓe ɓay ko tayya goto de hara ko ɗon o tawi ɓe ɗon haray hande kay so immike ko iidi woni ko juulata darɗe 2 no wolirɗen ɗo ni. Si tawi noon o tawari hay e hunde haray ko yo juulu darɗe 4. Si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray ko honɗum hikkoto ɗon komi yewtuno ko nanen ko lerɗingol ɗen yen juulo e iidi si tawi heɓike ka juule. Joni noon ka enen ka wonɗen ɗo hikka alhamdulillah confinement on haray hino woodi, kono no juulinoɗen noon ka suumaye haray ɗo kadi wawi juulirde noon. Si on tigi heɓoyi ka juula ka juulirde ɓawo joma julɓe ɓen haray o yaw o juuloya ton. Si tawi ton wawari newade a yehi ɓe inni place lanni hewtituka ma si tawi hiɗa andi neɗa moɓa ɓey nguure nden fappo yahon a taw yehi dambugal ngal sokama haray heewi, haray julnuɓe ka suudu haray hina ko satti hay seeɗa no siforɗen ɗo ni darɗe 2 noddintake darnatake ruƴƴantake, haray janga habbira laabi 7 ka darde aranere, laabi 6 ka darde ɗiɗaɓere, janga kala suratuwol ngol newanima. Si tawi noon a jangi fatiha on a watti ɗon sabbi isma rabbika ka ɗiɗaɓere a waɗi fatiha a waɗi hal ataka hadisul ghashiya, haray ko ɗum ɓuri e moƴƴude. Haray inchallahu ɗum ɗo ko seeɗa e nediji ko hanuɗen wattangol hakkil, haray en torki Allah yo Allah on tawni. Mi darnira yewtere hannden haray iidi on no mi yewtiɗoni ko juma arowo ɗo inchallah ɓe Allah on tawni hawraki adna Allah on fuu juuliday ndeññande hewaka lurrede. Juma arowo ɗo le 31 mois de juillet woni ko hawrata iidi donkingo. Joni noon ado ndeññande alkamisa arowo ɗo ko ndeññande woni ñalande arafa e wowla fi mayre hande wowlen jango wowlen faɗɗi jango fi baraji ko woni e muɗum kon ala ñalande nde Allah rinɗinta yimɓe natugol yiite jahannama ɓuri ñalande arafa. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki kadi ko ɓuri moƴƴude e duwawji ɗen fof ko duwaw waɗaɗo ñalande arafa. Ɓe inni ndeññande sa hoori ndeññande Allah yafutama bakka mo waɗɗa e nder duuɓi 2 hitande wotere feƴƴunde hitande wotere arara. Ko wonɗen sonkande sono ɓe wowla ko fi yeggitunoɗo yo anditu andunoɗo yo ɓeydu andintina goɗɗo go kadi wona sabu goɗɗo hoora nde ñalande heɓa baraji an kadi ko horuɗa koɓe ko andintinɗa on ɗon kon. Eɓɓana kadi nde ñande ko alkamisa, horugol alkamisa ko sunna, fiɓa hiɗa horude alkamisa on watta ɗon ka hiɗa horude sunna on kadi ɗum ko ñalande arafa. A windanama baraji horuɗo alkamisa, windanaɗa kadi baraji horuɗo arafa, yafeɗa bakka to hitande duuɓi 2 hitande wotere feƴƴunde hitande wotere arore. Haray musidɓe julɓe tedduɓe siga koye pihoyɗo si hewti koye on tigi heblo nden ñande immo sullo han si fayɓe ɓen fop fimmininaɓe hellifa ɓen kamɓe kadi haysi ɓe hellifaka ɓay wona lekkol woodi ekkita ɓe yeetoɓe ko honɗum e moƴƴere woodi nden ñande. Haray e yewto e fi arafa on kadi spécial kono Nelaaɗo sallallahu maki du'a fof ko ɓuri moƴƴude ko du'a arafa ko honɗum no ɓeyni khayru ma qultuhu ala wan nabiyuna min baadi ko ɓuri moƴƴude e ko wowlete kon fop nden ñande ko wi'ugol honɗum la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hebbina wolugol ɗum ɗo e ñalanden arafa janto inde Allah insino juula e ɓurnaɗo ɗon tagi sallallahu alaihi wasallam ɓanta juuɗe ma nden toro du'a nden ñande ko jaabotoɗum no tawa e nokkeli e ñalaɗe ko du'a jaaboto ñalande arafa. Tentinino yawɓe arafa hikka noon alhamdulillah
ko ɗum ko ni Allah hoddiriri arafa yahaka sina wonɓe toon ɓen seeɗaɓe enen wonɓe gaɓen nden ñande fewten Allah subhanahu wa ta'ala tentini si yehi ha alasara on salminama ɗo yo nangue nge mutoygol nden ñande ñalande nden hinde yahude a anda si arafa aro yeyɗo tawete ni hiɗen hande ɗo ko tenen en anda o arafa ɗo e ɓadade ɗo si tawayi en fu meɗen jon non rowani ko enen e Oustaz Sherife en wonno ko hori duno ñalande arafa hikka pellete ɓe horata arafa enen kadi hiɗen andi sen horay o arafa ɗo hara en tawto yaari ɓe hiɗen andi sen hori o arafa ɗo si tawi arafa aro yeyɗo on 2020 tawayi en wallahi ko andi ɗuɗo woko subhanahu wa ta'ala jon noon si Allah hoddiri oɗo tawi en anden pellete en hori ɗum e woɓɓe rowani Allah tawnari ɓe enen kadi pellete horuɓe hikka ɓen na en fo tawoyte kadi ko arata profite nden ñande waɗen dewal toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo e bakkatuji meɗen hollen mo andeji meɗen e probléme ji meɗen inchallah fi yo yaafo en toriki Allah yo Allah dikkinan en nawnuɓe yo Allah on ɓeydan jogiɓe yo Allah okkorɓe jogaki yo Allah ittan jogiɓe andeji jommidirɓe yo Allah feppindinɓe ɓe jombaka yo Allah okkorɓe ɓe jombuɓɓen kadi yo Allah feppindinɓe ya rabbal alamin marɓe zurriya yo Allah ɓeydan ɓe waɗa barki ɓe jogaki kadi yo Allah okkorɓe ko woni waɗa barki ɓe mawɓe mum fati ɓen fappu yo Allah yaafoɓe luttuduɓe mawɓe mum ɓen kadi yo Allah ɓoyniduɓe ha wawa sayi luttay ya rabbal alamin en ari eɗe leyɗe ɗaɓɓugol arsikeji meɗen yo Allah okkoren ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki yo Allah hewtintino en ka meɗen wondude e kuntal haaji bandirawo meɗen toriɗo en du'a on fi kanko e laamu ngun yo Allah hoynamo jontamo gonga makko bandirawo meɗen nawno wiyeteɗo Mariam Ba on yo Allah o sellimo cellal yawgal wona o sellidirno annabi Ayyuba wondude dendagal julɓe nawnuɓe ɓe fop ya rabbal alamin o jarrabu e mo Allah addi e hoore tagi fo gon ɗo nde nawnare wiyetede coronavirus yo Allah dandu en danda en yo Allah naɓude kala kade wawata lorude julɗo e kefero mi toriki subhanahu wa ta'ala fatiɓe yo Allah kontuɓe ka yanɓe shahid nawnuɓe fop yo Allah o dikkimɓe ɓe hawraka e muɗumɓe yo Allah waɗɓe yanɓe shahid musiɓɓe meɗen woɗɗuɓe e ɓadiɓe e nder continent ji aduna Allah ɗin fop alaka wallitaki fi nde julirde nde wonɗo yiwde kami jooɗi nde wadda nde yewtere ɗo masjidi ibadur rahman e nder laaken mi toriki Allah kala ka mbuɗo iwri yo Allah waɗanɓe joddi aljanna mbuuɗi buyi en heeɓi e nder muɗum kono hanki kadi en heeɓi ɗo mbuuɗi ko tawata hiɗi ngalɗini ko bandirawo meɗen wonɗo Sierra Leone wiyeteɗo Husainatu Ba ko tongo itti mbuuɗi o addi ɗi ha lagine 100,000 francs o etti ha ko honno o humpodirta e amen tawata ko hanki woni ko Allah hoddiri Oustaz Julde Bañan Technology Service haray ko ɓen Allah waɗi sabu fiyo humpodire o addani en 100,000 francs guine wo kanko kadi yo ngel makko wonu ka juulirde ɗo oɗo ko wonɗo Sierra Leone e nder ton kadi ka wiyete ton mandasi ko makeni e so tawi ko e nder kabala hayna e nder firi ton mbuɗɗin fayda ko ɗi yoɓana kon ha ɗi hewti ɗo hino ɓuri mbuɗɗin tigi kono innamal a'malu binniyat mi toriki Allah yo Allah jonnitiroyemo kankadi ka ñaamo makko yawma la yanfa'u malum wala banun illa man atallaha bi qalbin salim musiɓɓe julɓe tedduɓe kala ka wawɗo wonde e aduna on hiɗon tora li wajhillah wallitagol fiye waw sodugol o nokkuɗo ka Allah rewe ka waɗen crèche ka waɗen lekkol ka waɗen fijundaruji meɗen dagiɗi fo ka fotten waɗen aadaji meɗen finaji e tawa ya rabbal alamin waɗuɓe fop yo Allahu lontinanɓe miijiɓe waɗugol ɓe yo Allahu newnu ɓe waɗari ɓe fop yo Allah newnuno ɓe waɗira kala mo heɓari kadi ko waɗano tora du'a haray ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka page meɗen Facebook laawol kisal ka juulirde meɗen laake masjidu ibadur rahman haray hande juuti moƴƴa kono yaafe inchallahu en jango si tawi jon jango jaɓi si tawi kadi o jaɓari yo Allah tawara o yaafike so jettiti en wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.